Good evening, Ma'am. Mukrumdari Northeast Window ki dialogue ta meeting tabi riba puno putaram nokchiri ngasi ki dialogue ki damak ta khana na pukhachari ba pudana lakchari ba topic si Manipur debate reflection on the crisis. Hai bhira Mr. khana ne na bada saru gabina bedamuk ta ko studio da si lengsin duna library basi kai kumna rijari ba oza han bada oza Nabakishore retired chief secretary loinana ZDU gi vice president jo biriba zataram nokchiri Ani subida lengsin biri basi oja pi Tombi present Siv Sena 𝗡𝗢𝗥𝗧𝗏𝗘 oja putaram nokchiri loina ahum suba guest oina yam thuna ko gi marak join to biraga daba ikai khumna jari ba ko gi oja Popilal present Manipur Pradesh Youth Congress akoi Hujik Manipur thu iba tha tra manga chapchan fara kan mi khare hendora ba si fawbuda Manipur gi irang si nem go form later loina na ko cheraka sida train thoisu Manipur Legislative Assembly gi tok to session gi sitting mapan lai ga da sing asi mari sitting mari subu sitting sing asi no taw gre ko fam gre masi fawbuda ngasi fawbuda ko gi maru ina masala iba naina da iba ngang na da iba ko gi la iba debate sida kayam yamna how far ko kanu Hek haurak padek hapte ngasi fawbusi crisis se tong lebe debate na kayam yamna akogi intensify to banga min wedana kari reflect to habisi matang maru ina khanane na jagan to ribani ahan bagi se jana bagi sore laktige ozam baru ina hujiki matang ge makogi kogi BJP ko maru ina habata do Congress ani gi laiba debate se ngasi fawbuda masina Manipur tho iba crisis gi matang da kone kayam reflect to banga magi habisi kamai thambini ahan bagi rasa kogi debate kariani BJP amsung Congress ki marakta laiba debate adu da nataba koi civil society organization na adagi mission praja singna koi gi crisis ki sigi matang da khalliba wakhal uriba mieng adu su khra khanaba khra darkar oi ada maruena hojiki irang sigi matang da central ki BJP leader sing astuga state ki BJP leader sing na howdagi crisis se krai de git thoroken haibasi yamna inconsistent oiba ngasi ama haiba hayeng ama haiba goal post se adum hong lak pa haitare adana masi yam laibak thibogi adum momong ama dawi hek irang se me gi tarik 2023 sida hek thukuma tamda me gi tarik mari ka swai da khoi ge BJP gi leaders oiba honorable chief minister Sri N Biren na haibasi isam chamna Hojiki thoi birang se misunderstanding amadagi thopuni na hai misunderstanding haibadi kuki jo community gi mi singa tampak to laiba meitai singa gi marak sida misunderstanding amal laibadi thopuni hai matam tu da honorable home minister Amit Shah mus again BJP gi leader mana Guwahati ra lakpa function amada mana mu hai kariya na ga da thoi ba thokdok si Manipur gi high court na Manipur government da schedule caste ki demand toriba meitai singi wafam masi state government na central government da recommendation taune bagi tawa order aduna thon bani haidana Sri Amit Shah ji na haigi adagi mathang mu lakku matam se da khara raga amuk honorable chief minister su thoi bo wafam si illegal immigrant thon bani amu hai ai koina war on drugs ta udana popi kakthal obadagi amuk thokpane na mu hai adamai tawna amuk center gi su illegal immigrants sing thokon bani aduna foreigner sing lakpana makhoina hairiba irang si thokon bani hana central leader sing chu mu hai ado aroi bada amuk BJP gi amuk maruaina honorable chief minister gi magi wafam ji magi budget ki speech se mase ai paje handa ki 2025 ki 24-25 ki budget ke speech da mu magi budget ke speech da irifina tho iba irang ase maroina mase trust deficit leibadagi thopuni mana ahambada hai gi wafam dum hanjale adubo assembly da debate da discussion da haiba dana mu Manipur High Court ki order dana marum oidana tho ibani adana chief minister gi wafam jing asi ama mu haiba hayeng ama mu haiba manungda mai si kaino ma losil laga thambagi adu mai mo mai koino ui aduga congress ki side gi haibadi thangai sengbagi de moidi mokona demand toribisi irang je losin biu irang je tholei bi mo maram sidi congress na sima oina thokpani hai gi badi thodongna leite
अदुगा मखोइगेदी एज ए पॉलिटिकल ओपोजिशन द लेबा पार्टी अमोइना मणिपुर सरकार ना सेंट्रल गवर्नमेंट ना मखोइगी तफम थोको मथौ ओइना हाइरिबा क्राइसिस असे रिजॉल्व तौबियु नखोइ फोर्स नरगा रिजॉल्व तौबिगेरा नत्रगा वारी सारगा तौबिगेरा मदुगी रेस्पॉन्सिबिलिटी दो बीजेपी की लेरिबा सरकार सिना लौगदबनी हाइबसी कांग्रेस हाई अखोई जेडीयू पार्टी हाई अदुगा अतै अतै पॉलिटिकल पार्टी सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन नत्रगा प्रजा मियामना पामीबसे खोइगिसे वाब हेनमले वाबैसे खुआम ओइरा वाखरबजानी नसेगे मयामनादि लिसिंग हुंफु खक्तंग हजिकी इंटरनल डिस्प्लेस ओइबा मीसिंग असि खक्तंग वाबरा हाना खाली सिरतबा मणिपुर दा लाख 93 93 लेबा मिपुंग खुनुमक्से मणिपुर दा वादबा लेते वारम ओइदबा हाइबो मिनिस्टर ओइबा एमएलए ओइबा गवर्नमेंट के ऑफिशियल ओइबा तोलब चांग नायना चाबा कांगबु खक्तनी अदुगा नोम नोमगी हते हते खुचुमन तालगा हिंजबा कांगबु मसाइगे युम साबगे लेबर ओइजबा मिस्त्री ओइजबा मखोइ खुदिंग म हजिक थबक अमता लेगिद्रे कैनाबदा मणिपुर दा हजिक युम साद्रमीना मिस्त्री नेक्ट्रमीना योट खंगदे सीमेंट खंगदे योटपगी चांगजु हंदरे अदुना बिजनेस तौब खुदिंगमक्सु लोइना 50% ओइना हंदरे मसि कराइदा रिफ्लेक्ट तौगे दा स्टेट की जीएसटी कलेक्शन दा हानगी चहीदगी हंदकी चहीना अमुक तंखाय में हेन हंथरे होगिबे चैदसु हंथरे अदुना ngसागी मणिपुर से हजिके याम फेरे हाइबा मतम से दा बीजेपी की सेंट्रल लीडर सिंग अमसुंग स्टेट लीडर सिंग ना ngसागी डिसाइसिव ओइबा थब अमता तौदबा आइसिमदि तौरगे आइसिमदि लोसिलगे हाइबगे डिटरमिनेशन अमा यावना थबक तौबुसे यु उदे अदुना हजिके लेरिबा मणिपुर की क्राइसिस से एखोइना सुंग उबदा सिगुबो मतमदा लोइनी हाइबगे एखोइदा आशा से गवर्नमेंट सु टाइम फ्रेम अमा अखोइ थानी की मनुंग लोसिंगनी अहुंगी मनुंग लोसिंगनी हाइबगे टाइम फ्रेम सु पीदे अखोइना सु मसे लोसिंगनी हाइबगे थाजबसे लेते ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ना होगिबा अगस्त की तारीख अमदा ओरमाले सिलचर दा मसाई सीआरपीएफ की ग्रुप सेंटर दा मसाई मार कुकी अदि मैतै मयाम जाउना सिपाही मयाम अमा मतौना ऑफिशियल मयाम तौ मीटिंग दा पीस हंजिलक हौरे जिरी बामदा हंजिल एदना अदमाय तौना हेक हाइरुबगा नुवानबगा कुकी सिंग अमुक करी हाइनि मैतै खुनसिंगदा ए कोई पीस लेते है ताकना बायना जंगंग पोकपीदा थमना पोकपीदा नोमयो कासल लाइमनी अदुना चीफ मिनिस्टर नाबो करिगम वामाबो ngangaबा पीस लाएबो हारबा वरी सारेबो हारबा सोम कुकी कांगबु दगिसु एखोइ पीस लेते एखोइ इरांग थोइयबसे मसी मखोइगसु एजेंडा ओइताइ कुकी सिंगसि ताइ मोनेसु पीस क्या इपाम पामदबदो तौइ पीस लाखरगदी मखोइगी पादमान तौरिबा सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन की एजेंडा से मैम कनबसे हंथनी अन खनबरा अदमाय तौना मखोइसु पीस इपाम पामदबगी मोंग ओइना तौइ अदुमकपु मखोइना पामदे हदनसु भारत सरकार ना हंदक चुराचांदपुर कांगपोकपीदगी असम राइफल का बटालियन अनगी लौथोरइबा मसीनादी आइना खनबदा भारत सरकार सु खरा खंगब्राइन खाली मणिपुर लेरिबा ग्राउंड रियलिटी से असम राइफल लेरिब मखैदी कुकी से मखोइना ngak सेनरा लेबगी मोंग अमा प्रजा सिंह फील तौइ अदुगा प्रजा न खलिबसे मोइगी इंटेलिजेंस रिपोर्ट के सु मोइ वेरीफाई तौरंगनी अदना मरम मोइदना मणिपुर दा पीस हंजिल हलगे हरबोइदी असम राइफल से लौथोक तब यादे एकरा हैदना लौथोरको माली अदना मफम कुदिमुति असम राइफल लौथोलगा मखोइगी मौता अतोप सेंट्रल फोर्स ना न्यूट्रल लोइबा अदुगुंबा फोर्स ना लेरब मतुंगदा वरी साबा नत्रगा शांति पुसलकपगी लंबीदा मतेंग ओइगनी हैना अहामगी ओना थंगे सुरबला आई पबुंग कंदा लाक्चगे पबुंग तोमी लाक्चगे पबुंग ओसान जो थंबीगी हुजिगे कोई मरोइना कोई सरकार पाइरिबा बोर्ड सेंटर इन स्टेट कोई मरोइना कोई कांग्रेस हाइरोने कांग्रेस हाइरगा सुमागी हुजिको फोंगदोदा इबा कनो सिंगसे यामना कोई कोर इशू मा इवाट वाली हाइबगी पोदम लाई डिबेट नॉट ओनली दिस पॉलिटिकल पार्टी कांग्रेस एंड तोंगा बा प्रजा मियामगी सीओ सिंग रिप्रेजेंटेटिव मयामना ngasi फौबा नैनदुना डिबेट तौरगा लाई मयाम सजेशन पीडी मयाम हापानिंगा पाम मयाम फोंगदोगी सोल्यूशन पुरकना बा हाइना दु सोल्यूशन पुरकपगी मागी कनो सिमदि हुजिक फौबा कोइना मेक सेंगदबगी पोतो मदे दुम लैदी मतंग सैदा कोगी सरकार की साइड के साइड लेंगाक पाइबा बीजेपी साइड इनडिसाइसिव योय ओइबा मयक सेंगदबा मा सुमाइन लैदी हाइबगी फॉर्म सो जान थंबी स्वाइ एरियाज दा ओजा सिव सेना की साइड दि कमाइन थंबिनिगे बेमर सुरमला अखोय 1949 दगी
ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯊꯃꯣꯏ ꯁꯣꯛꯄꯁꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯐꯥꯎꯕꯗ ꯊꯦꯡꯈꯥꯡ ꯀꯌꯥꯔꯛ ꯊꯃꯣꯏ ꯁꯣꯛꯄꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯍꯟꯗꯛꯀꯤ ꯆꯍꯤ ꯑꯃꯒ ꯊꯥ ꯃꯉꯥ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯊꯥ 15 13 ꯁꯨꯔꯦ ꯃꯁꯤ ꯈꯨꯁꯦꯝꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯊꯣꯛꯍꯜꯂꯤꯕꯁꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯇꯩ ꯑꯇꯩ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯇꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯆꯦꯠ ꯃꯆꯦꯠꯀ ꯊꯨꯒꯥꯏ ꯈꯣꯠꯈꯥꯏꯕ ꯌꯥꯕ ꯌꯥꯏ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤꯗꯤ sovereignty oina akhoi leramba Southeast Asia Northeast Asia gi akhoi gi country kunma thoi kolumdoi sigi manungda khwaidagi hal hana ningkha tamba state India dagi suno mahana ningkha tamba state akhoi na merger ta urkan da akhoi na phangiba benefit chi thengkhang kya ta ngasi bo manungda akhoi gi karino naihat pi ma yaw dong to busina masina hujik akhoi gi potse masigi potsi hujik phongna MLA tara kuki MLA tara sina ngasi bogi manungda phongna Manipur sidagi akhoi tongan ba state within the state adu tongan ba kuki le nama tan bagi pot amagak taw ba saisda yamna maru oiba miyamgi akhoi gi punsida akhoi gi sentiment sok pasigum kuri suda sanction laga kamdong na moigi potsi kamhain to buno haiba polom da sanction laga ai assembly gi thakta naina ninge aduga ai khoi gi hujikle ba assembly gi hujiki khoi gi lai bisai sida khoi gi kari haido no thamuk khuding maksi tawdi ba thamuk khuding makse masi akhoi gi ai gi di marai simal lai ko ina dum tawragadi development si mangda sangwai ba ado tawriba thabuktuda afaba thabuktuda yawsalaga madugi afaba thabuktuda di yawu yai aduga as a conveners akoi Manipur Democratic Alliance ki Siv Sena ki president amoina afaba thabuktuda di akoi loina yawu tamseba afaba thabuktuda do akoi adu support to tamseba hujik government si lakani satkani kanagumba kanomta MLA amta biwa phamnate kanagumam tana masajda akhoi gi kanonate heba loning ba decision law ya banate heba India gi constitution adugi makhada India gi sana pathap adugi makhada tawri be thok tharung ngakta heba adu hujik decision nama law matam oireba BJP na BJP decision nama law matam oire mandi akhoi hujik relief camp ta leiba mioi lising bu manga muski marai bakse masi akhoi karino makhoi namda khoi na kari ta gudo gi haiba podam leiba ado lising ko manga si mi lising ni ga satre sani pan da pire atai do hujik si kamai to buno akhoi si yam sing na har kanda kari haido no masi akhoi gi se akhoi gi naina basida reality rom da lakpa nataba reality rom da lakpa nataba amana blame game tawnaba aduga sigi warba matam sida amana ama haiba asigi process da khoi ji cookie sing na nokpana loyer maneba moi mi tara do ado Manipur ki MLA ni Mizoram sala warep lawrim ni adugi warep to ni world le ba cookie mayam gi warep si ado moirom da world gi oiba cookie mayam singi adugu mo warep adu ne ba moino hujik tawri si adu moi si kana no har gadi kana sunate ba moi si indigenous people na te haba aduga akhoi no hujik akhoi series da ko kasu sanigai leite ba kana gumba khara na neutral oidaba neutral oina thabuk tawdabadagi ngasi akhoi handicap oibneba hafta ngi mong solution ma yaba poche akhoi da pochi kano tawreba adana ai yam kanna sangna haining de akhoi loina mak akhoi khangi ado ai saka sida ina haijening basidi atai na teba akhoi gi amtang khoi kaino Himalaya ba ki damakta lamdam sigi damakta khallaga akhoi gi phi kanmang dang dhaga leba phi dang kanma dhaga leba chini are akhoi ha koi Himalaya bang ne lui MLA tara karak pu ai chief minister manga ro or pu ai noin to iste khoi yaning de
सिदी कोई पांडे नोइन तौसी सिबोजी अखोई यानिंग दे हाइबा मतम अमदी ओइरे हाइबा अदुगा बिरेन दी याम वाना होनजबनेबा याम वाना होनेबा बिरेन चे याम वाना होनेदी मागी असोइबी यंग पुआन ngangbibा अदुगा हानगी लेरिबा अखोई पोट मयाम सिदी अदुदी मयाम ने हेन खंगेबको आ म्यांमार दा लेबा लालोम पुसलगा सहिदा मदुगी एक्स एमपी को मनुपा मा सहिदा लालोम मको मुरु ओहेलगा स्टेट फोर्स नो मरुम दा कापतबा सेंट्रल फोर्स नो मरुम दा कापतबदो सहिदा लालोम लिंखलगा मदुगी पोतु चिंया का सिगी याम सी कनोनेबा आई याम कनो ओइना हाइनिंग दे मरमदना अखोई लेमोलिबा एमएलए सिंगसे कांग्रेस की भी हो जनता दल की भी हो एनपीपी की भी हो एनपीएफ की भी हो को अखोई कुकी की एमएलए तरा सिंह से मोइन लेप्से बंगमदबा पोट खरदगी मोइन तौइबा थमंगनेबा मोइ लेप्से बंगमदबा लेबा कनागुम खरना सी तौद्रगदी हाइबगुम लेबा मालेबा अदुना सी अखोइगी सेंटरना अथुमतमदा अखोइगी सिगी पोसि लोइसंद्रगदी अखोइ अदुगा करीमदा कानरोय मणिपुरदा अखोइगी जम्मू कश्मीर दका मचेत अहुम थौना येनबगी पोट अमा तौरगा नोइ मयाम सि खनरमनिना नोइ नंगी सिमु ओइरो काइन तौरगा ब्रिटिश की अदु तो कानरोय अखोइ मणिपुर से इंडिया ने पीब लम नत्ते हैबा इपा इपुना थनम लम नेबा मोइद मर्स तौबगी फंगिब दसाने बंगसीसे अंगांसिन वरोसे दाइ दैनेबा अदुगा अखोइगी करोसे सिमतंग आई पनगेबा अखोइदगी हन लम पिकपा अखोइदगी मिसिंग यामदबा नागालैंड गुमदा 1963 दा मोइना असमदगी लम मचेना उथोगा अखोइगी कनोगा पीदना तौबा अदुगा अखोइ अखोइदना 1972 दगा पीबा सही कुनिथोय पार्सी स्टेट तौना थंबा अदु 1963 दगी अखोइगी निंगबा थुंगदो मयाम से कई निंगतम बगी पोट अमा जंगसल लैसे इंडिया गवर्नमेंट से अमा कांग्रेस बोरो बीजेपी बोरो कराइ दनो खक अखोइगी मणिपुर की दी लाइबक याम थीबा कनोम खक हे अदुम तौवेबा सिसे सिसे अखोइगी लैबा सिगमंगदा अदुगा बिरेन आइना थागलिसी बिरेन आयाम थागलिसी खोइगी होय मागी अतैते रानमे मैम लेमबे आइना सुमदु लाले दुम हारकने अदुगा तसेंगमदी हुजिक तौरिबा पोटसिदी खोइ याम सेंगना सिगी गवर्नमेंट से मागी मखुत लेतबा सेंटर की मखुत लेबा माना लोथोकनिबा लोथोकपा ngамदबा हाइनिंग हाइबा ngамदबा अदुगी पोट अमख मोंद लेबदगी मासु अरोइबा थाक्ता मनुंग साउ लेरिबनेबा अदु वानी को अदुना अरोइबदा आई अरोइबा लाक्सद्रिङेदा अखोइ मयाम से हुजिकती राजनीति दोलसु एनजीओ सिंसु अदगी निंग तंबदा लाल हौरिबा कांबुसु अखोइ अमतोइना पुनसिनबा अदुगा अखु मांगदा तारिबा लान से अखोइ अंतंग शांति ओइना पुरकननबा अखोइ मसी खननैदबा मतम ओइरेबा अपुनबमा अपुनबमा याम नुंगाइजे कलेक्टिव ओइबा चमाना अपुनबगी अपुन पुनसिलकान थेंगमिनबा दरकार ओरे दुगा कोइगी पालिबा सरकार सनसु यादे हाबदो खंगहनबा मथौ तारे फी कनबा दरकार ओरे हाबसिम जोजान थंबी लोइना नमरक्तसु पनबीकी बजाना हौजिक सी लानजे हरokpre तोंगान माइके क्यादगी कोइगी पॉलिटिकल पार्टी सिंगदगी डिबेट तौदना हाइनदना मयाम लाइबनी दुगा हौजिक 33 सुबा असेंबली की सेशन नि चथरिङै मरक्तसु कोइ ओजाना सु ओजा तोमिनसु थंबीकी बा इंटरनल डिस्प्लेस पर्सन की मतंगदा पकचरा कांदा आई ओजा Popilal halmida itaram nokchiri ayuza plan da lakjege huzik Chief Minister na koigi recently habatare koigi tongan ba kanu frup sing mar paiti yang peace ki initiative lauki bagi MLS tara singa MLS singa tongan dum unaraga koigi pau sing di phaungnei koidi dum samaina haidi kholi ka hamna tingwa form misudum Chief Minister dum tatana dum phongdok pani singwa form chlei loina recently ma handak kisa koigi niti ayog ki mi form aduga CM sing conclave na chat lurba sigalak pasigi matungda mamang dagi su thajaba myam piram ki taksin gani aduga akoi tongan ma chok group sing na santi una leina bangori sabya pam thamakpa the center dagi economic junction ba santi wena purakna bagi habna chingba commitment singyo fam phongdok pagi su lei marak asida assembly su phamingai sa koi ngarang na han sisu akam pat ki sta
khoi pendra ba haiba tare internally displaced person mayam lanjana ko mayamna khoi yumda hanjin hanbiu fabricated sabra thada ga doga paisa duna state force thada ra kana ko yumda hanjana be sembiu kaina pende be kholau mayam la pagi khoi problem ama thoki be wafam su leire haiba tare cherak asida aduna khoi gi ni suba nimita CLP gi leader na thambi ge internally displaced person gi matang si budget gi wafam di ruling na masing yamda dum pass to gune duna maru oina masta core issue na pukhala kanda masigi da khoi punna prime minister home minister yauna punna khanara kanda solution purak pangam gune dom na changsin haning be pam su tham kibne overall kamai tham bining Popilal ganatantra chatpalai ba kamada opposition party ki role je adu ki matik chawi kai gino di opposition party sina public ki interest ta question tawdoini pukhalak toini ruling party na tawrakpa ashoiba ran basing je puthoraga mayam da public domain da thamak toini aduna opposition party ki role and responsibility se ganatantra chatpalai ba magi amna tangdu leitana chalai ba haragadi madu opposition party ki role se chawba maduda ruling party na opposition je namdhana naba thamna na hotna ragadi madugi leiba madugi sarkar do kaidong ida mamutta nena taba sarkar oiba ngammoi ado handak ki matang sida thengnagri ba samasya me amja taseng namak yamna laibak thi mamang de sokoi panjakri dune honorable chief minister masama social media yamna active oiba leader mani social media da any update man hong bu chaw bu na bu oiro ama wari tana bu oiro thaba ama tawgra bu oiro social media sida every second every minute update to ba miyo mani adubu niti ayog ki chat pada honorable prime minister unare hana di hai hoi unaram ba yai adubu madugi social media footage even PMO dagi boiro am ta udavduna public sing na kari hairak pano di honorable prime minister na Manipur gi matang da kari ultimatum thambirak page gaina mayam na public sing na hangnai adubu ngasi bau adugi paukhum do mayam na ngaira leiri paukhum do makti phangdri haina ai khanjai ado masiga loina na amuka hujik la abda ai khoi gi handak akam pat ki dagi lakriba protesta numitu da thokriba thodok numitu da yamna nungai taba issues mayam ama thokibje taseng na makki de laibak thibani maramdi IDP chilnau singna hairi ba poto taseng na mak kari gino hairi do maramdi ai isagi yum jidagi hena nungai bu kari laige phana thiba yum moisenu phaklong na khaba yum boisenu aigi yum haijida aigi yum ne aigi phamung haijida aigi haibsi mu nungai ba leite ado aigi ne haibda moigi se leiraktra bane aba madu leirakta gi pen da ba kholau du ne tha tara manga namjil aga leira ba kholau du ne aba aikhoi cheng piri aikhoi chak piri aikhoi ising piri nong magi adu piri hidak piri hena haiba yaba natte aba aigi leibham du na leiraktra ba matamda aigi leibham du na changba yaraktra ba matamda aigi leibham sikiana tanjaraga marup yaujaraga sengbat sagalakpu yum aduna ut on graba matamda aigi ni haina kari nob leidoise ai oraga sumadu depression na maram oraga ai wakhalaina nagani aba oidraba ai khoi bawda nari bane aba senda lambi leitaba kari su doino khangdaba kari chagadab no khangakdaba marak sida pochai gi mamana tiapakna wangkhalakpa gas phangakdaba cheng phangakdaba cheng matam chana yenni su khangakdaba masi mayam jidadi kamdawna ai khoi bawda su ki mati wara kan sida kari mata asa mangaba asa kairaba relief ta leiribe chinlaw singjina di karigi damakta madu question tawroidabgi maram leige honorable ex minister na hairi dunyaba masi taseng namak masi da khanaji haiduni masi khanaji akhoi warep lausi ruling da leibasu opposition da leiba khoi su warep lausi haiduni aba core issue hai honorable MP akhoi jam angomsa akhoi jam bimoloja bimola phajana thame core issue ge muka tawkhale outer ge MP oza Alfred na ju phajana thame amuka adu da ju dum kai no tawbi moina tawrise ada core issue hai je kai no prime minister Manipur neglect tawbse core issue natro home minister na Manipur neglect tawbse core issue natro Manipur gi issue matam chana loisan bangam da bse core issue natraba 15 months ai khoi mai thak ta lawraga leirabane asi core issue natabro paliba sarkar je na karimata tawbangam da bse core issue natraba parene kuki gi MLA tara haise kana ga chatminage Bharatiya Janata Party ga chatminari natro ministers ani yauri na e file gi khutang da e office gi khutang da chalai ri ni hai minister ani yauri MLA manga leiri
KP गे MLA ani independent adu su loi BJP ka chatmina ba ngaktane aba adudi masa ka chatmina ba party gi leader sing masa ka chatmina ba ministers MLA sing khonjan tasalaga wari sanaba ngamdraga di kamain to doino former deputy chief minister paungai khangam na hai ge budo masi sarkar jidi nga tunghanbi gi sarkar ni maning han halaga chatle habane aba honorable chief minister na di hai akhoi adugi purup ko wari sanari adugo wari sanare minister ga wari sanare MLA ga wari sanare ku ki MLA taraga khoi in touch toina leidi hai ado somdagi di MLA singduna mantri singduna kari amuka hai akhoi nongmate in touch lei giba leite moi ga wari sanaba leigi de anda assembly gi da honorable chief minister na assembly kaino invite tawre hai akhoi yauroi honorable chief minister na akhoi da assembly invite tawbi mamonda hak leite bo haigal ei dunia ba akhoi yauroi akhoi ga maga wari sanagi ba leite haina hai honorable chief minister na di ai wari sanai toina pau phaune kanana lalinu kanan chumina ju party masen manungda asidi praja sing da haining is kari no ba ahak pa aseng ba haida ba yada ba tangai phadab do achumba do haibi yo ba akhoi mayam je action ngai ra leiri ba social media da su auto thauba ichilaw ma mai purit ki maning da action ngai jari haido action ngai di ba action tawbiro haibane ba asigi situation jidi action matam chana ta hoba taragadi ngasi manipur mai cha ise cham da su ya ye ba ngasi manipur cha ise matang chana mama mapa sing duna macha sing do fajana themjan hauda ba chairak pi hauda ba warak hauda dagi thok pangak tane ba warak pa mathau tae ba state force sing je fajana duty to han ma mathau tae ba hojik ti state force to khai tanare communal gi concept loi leina gre ba si orgadi kamaina state sason to ngam doino aduna yaragadi core issue hai je manipur gi leiriba issue sida paliba sarkar sina aseng ba mak praja sing nung siba taragadi masi loisana na bagi da makta assembly da marik chumna opposition MLA manga yauna khana biraga decision ama lawfam thoi haiba do ai hanba statement oina thamjage Azana Nabakishore da laktige ji akogi aza Popilal thambi bisi core issue ima what li hana BJP ki side thambasi pukhaliba khudungmak se crisis sing mari lenana core issue ni masi koina core issue nate na koina kamaina si avoid tawduna kamai neglect tawduna moi bu punna tasela kan hujik su tum tham kano tawri assembly da opposition gi kano manga si ka punna si ki matang hena khana haning bagi kano thambi di Azana Nabakishore laktige oza akogi MLA tara sini akogi government chi pani hujik running government chi pani makoi se Mamangi assembly da su yaudre handa ki da su yaudre adu makoi se lip lau gibni khopani invitation ga tawdana khotana mayamam lere moi gi mathaka lokhat pham thokpa action ji su lokhat pham thokpa action je kari gi tamak lokhat tri bano haibna chingba akoi gi masak ngai ba akoi gi intellect sing na akoi gi senior political commentator sing ga thamako pe form mayamam su lere kari gi lokthokte kari gi moi mathak action lau de pochim su lere duga high riba MLA taras nani akoi gi union territory se ahum thokna khaido ba matam da manipur sida akoi gi santi fangani aduga sidagi akoi gi Churachandpur da separate akoi gi airport mini airport sana ba kano form thangat ki ba loina na huji phong sa riba Mapan Shiba amasung kunitoi suba Assam Rifle si loktoki bagi wafam se da su yade haina koi tungan ba fruki mogi organization sing ITLF ko to MLA tras yausela kan prime minister ga koi ge chithi tha bagi kot pe wafam yam le sumaina makoi tawning mogi maige da chatlaga leidingai teda ke seida makoi bu khomjin ta sen bai bese habedi makoi je karamaina Tyson na ba yabi film se kamai lakatinu haibasini aduga moina tum tawning bada sum tawraga lebi mong kita makoi mathakta kemte action lokhata base center na makoi sibu koi gi support tawraga leidabra moina am powerful oina leise kamai thambini goza Surbala hojiki kano da lagdring da core issue wa fam do khatang ai palamge bako hojiki koi gi yamna handak da Congress party de ka ki ba khari Dr. Bimol inner da gi outer da gi Mr. Alfred Moini yam fajana parliament da fajana ngang khare Manipur gi issue si matang da akhoi ataba khuding mo kadum peli haidare ahamba maidan speech chu oiba adubu moina ngang iba yam forceful oiba Manipur gi irang ji gi matang sida India punamuk na khangna ba ngang ke ba wafam do ai yamna nungai yana admai tong thamge ada madu da fajana ngang iba madu Thagat page mahuta BJP ki side ki core issue pukhalam de hedra maran puthokoi mong da matawi hariba ada core issue je suppose hariba MP ani to khangdre na khalase ba
अखंग बीजेपी की लीडर सिंधुना अखोई प्रजा मैमदा अखोई कोर इशू सिदी सीने तो कदबी तकपीद्रीनोब मखोइना कोर इशू दो सपोज अखोई खंगदब मीदो खंगजदसनो अखंगबदो स्पेशली ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर दि खंगमगनी मादी एट द हेल्म्स ऑफ अफेयर्स नि इरांग जे थोरक्तगी ममांगदगी माना तौगिबो थबक मैमदुगी रिएक्शन होइना हाइरिबा युम मै थारैबा कुकीसिंग मैतै तानथोरैबा खोतोरैबसे लोय लाइबनेबसे चीफ मिनिस्टर मसामक्ति लोयना खंगिबनी मदुगी कोर इशू दु मादी खंगिबनी अदा माना मुक फिजंगे मनुंगदा लोतुना कोर इशू जे करिनोयबदी हाइदना ngazagi somda congress party da core issue ru kari no haina takpase masidi madam chade na dumai tong nai thangge suppose am core issue gi matang ji khoi thoiba situation gi matang da core issue haragadi ai khoi shanti pusalaga kuki singchu magi hana leramba tampak ta hanjalakpa magi makhunda hanjalakpa tampak sin natana kuki gi su ai khoi na akoi besida सिंखों चिंग्या सिंदा खुल तारमी थौबाल खंगदे इम्फाल ईस्ट खंगदे बिष्णुपुर की खंगदे सिंखों चिंग्या ले मसीसु अखोई मैतै मैयामना कारगा मई थारगा मोसु तानथोख्रेमनी मसी कुकी सिंगना वाबगी मतंगदि खोई मैतै की कनो पेनेलिस्ट सिंग नत्रगा एक्सपर्ट सिंग के ngang adu fake ti makhoi su displaced tawribani hariba adumai dona maitai su Churachandpur dagi more dagi Kongpokpi dagi mayam laktana hojik tampakta hojiki relief camp da leire wa ba ya ba ware ada makhoi singsi bu makhoi hanagi mayumda hanjilhanba hanagi punshi marelo lelhanba hanagi way of life makhoi ga hanagi hingbagi damukta livelihood tanba talanba adu ngasegi kori su oiroidri bra hariba hai maduna ekhoi pandam oigadrini madu phange harboide central की political leader खंगते state की political BJP की leadership responsibility दी मोने लोगा दबनी objective opposition सिसु यामना weak वरबा मसिंग सु याम दबा कोई के opposition दा उजले MLA से कांग्रेस की मंगागा कोई JDU की MLA मगा ममिंग थारगा दी मसिंग थारगा दी opposition फमी से MLA तरुक खक्तनी हरिबको दमाइ दौना मखोई दा मरान सीजन बै महुता हारिबो मयाम सिंग से पुन्ना मीटिंग अमा कौवीरगा नखोई सजेशन करिनो नखोइना कोर इशू दु करिनो हैदना अदनत्रगा खंग्रगसु बीजेपी न कोर इशू ने हैसे ताकपी नबग एद मोइ मीटिंग जे ngasi भावदा कौगिद्रिएबा अहामा कौगिबसे आइसु यावजरोय कोइ मरो कनो सु यावे शिव सेना की लीडर तोंबी सु यावे इरांग हे थोलकपदा मे की तारीख तरुकता ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ना इरांग सि मतांगदा ऑल पॉलिटिकल पार्टी की मीटिंग अमा माय ऑफिस तवी मदुगी मतुंगदा अटोप पॉलिटिकल पार्टी की मीटिंग अमता चीफ मिनिस्टर ना कौगिब लेते असिगी महुता 10 पॉलिटिकल पार्टी ने पुंसलगा मवोंदा चलगा अनिरक एकोय हाइजै यारगदी प्राइम मिनिस्टर से उंतुंग अपॉइंटमेंट लौबियु नंग लीड तौबियु पॉलिटिकल पार्टी मयाम सिंग सिगा कोई प्राइम मिनिस्टर को उनरगा इरांग से की सोल्यूशन पुथोको नंगना लंबी दो यादपियो ना है मधुसु कई मत फोल तादे अदुगी मतुंगसु मंगोंद अमुक एखोय मयाम चलगा अमुक सेकेंड टाइम सु चीफ मिनिस्टर दा हाइजै गवर्नर दा हाइजै गरीब ता कानाबा लेते सिनतबला सैकी इरांग के थोलो मतुंग सिदा जून की तारीख 23 दा 2023 दा अमित शाह ना नेशनल की पॉलिटिकल पार्टी सिंग की मीटिंग अमा दिल्ली दा कवि मधु एखोय जेडीयू की सु अदगी अते कांग्रेस की सु मयाम लोइन यावी अदुगी मतुंग दगी सही अमा गथा अनिहुम सुरबसे पॉलिटिकल पार्टी सिंगी कंसल्टेशन तौननबा मखोगी सजेशन लौननबा अदुगुंबगी दायित्व लौरगा बीजेपी ना लेबर लीडरशिप ना मसीगी थबक से सॉल्व तौननबगी कंसल्टेशन से तौदे हरिबा मसीगी मीटिंग तौफम थोपसे मखोइना कौगदबनेबा मसीसु होजि करी हानि असेंबली दा होजिकी ngangnari khonari budget pass tongni adubo अखोई के प्रॉब्लम से सॉल्व तौननबा कंक्रीट ओइबा रिजोल्यूशन दी असेंबली दा पास तौगसु खोइ तादे अदुका पास तौननबसु होनदे गजागी फाइनेंशियल फिगर माय डिमांड्स फॉर ग्रांट्स असुम कन तौनी यामना रूटीन नोइबा मोंग तौरी हरिबा अदा अखोइना आइना हाइनिंगेबदी खोइ क्राइसिस लेबा मतमनी क्राइसिस लेब मतम से अखोइना रूटीन नोइबा मोंग दा रेस्पॉन्स तौरगदी सोल्यूशन से सही मंगा am tara amadi adum सोल्यूशन से लाकनी हेबसि उदे अदना अदुगुंबगी यामना लूरबा से प्रॉब्लम से नोंग खोइ थेंगदने मखि हैन कॉम्प्लिकेटेड ओरेबनी जाय सुरबला न हारिबा कुकी की एमएलए तरा से मखोइगी थंगै सेंबेदी मनिंग तंबल लेत्रबा एमएलए नेबम मखोइसु मखैगी कॉन्स्टिट्यूएंसी हाइतारे कॉन्स्टिट्यूएंट माबु वोट
पीरीबा माई प्रजा मयाम की अपामदो अदुगी मतुंगिना सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन की इदबा याददना इरइबनी अदुगी अतै अतै लेबा मयाम चीफ मिनिस्टर गा मसाई की वारी साननबगी खोनबगी तौबदा मखोइसु मखोइदा अथिंग कया लेबदगी मखोइ मपांगन थोक्तना हुजिकी वारी साबा अखोइ ngamo khali karigum mana madu sarorogo ji mokoi dasu hayeng matungi political career da loigadribni ade atop issue amana hojmayam hari kai dobogi Manipur State Assembly na MLA tara se absent ore pase sahi me hele asi ki damakta magi mathakta mokoi action lowdrib no hai na hai lowi hai state ki assembly da natraga parliament da continuously numit 60 days gumba karigumba se magi rule da yaujabani absent or boy the house na sukuma resolution na matabi ai madudi mokhoi lagtrabini na mokhogi seat se vacant oire na suppose vacant oire na MLA tara se lokthok ren khala se house na resolution ta dana maduna ai khoi gi solution porakpada matiang panggadra ba ai question ama hangjage ba kuki ge MLA tara se hek mokhoi se lokthok tana seat tara se hangan ma matam da खोई मणिपुर गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट अमर सेंट्रल गवर्नमेंट वरी सागदरी से मखोई लीडरशिप होइगदरिबा मीसिंगदो मखोई स्टेटस लेररोय मखोई वखोई वरी साबा यारोय हरिबा अदुना मखोई लौथोकपसे यामना डेलिकेट होइबा यामना हाइदि मयामनाबुदि हेक यंगबदा मखोइना लानबनिना लौथोकपम थोई हाइदना दमाय दाउना खनबा अदुबो हेना मरु होइबदि कंक्रीट होइबा एक्शन दि अमता लौदरा हाँ की पास्ट करी है येंगी सरू महुता फ्यूचर दा करी तौगदगे मसी अगस्त की तारीख मंगानी तारीख तरा से कोई कई तौगदगे तारीख कुंद कई तौगदगे हाइबगी रोड मैप अमा याउदना अदुम मतम से ड्रेग तौहनबा असिना तौबुसिनदी कोई मणिपुर दा सॉल्यूशन लापगी मोंग उदे अदुगा IDP सिंगी ngase akam pata tawribudu da ngase ki hek get me adagi tear gas shell caption ba mok bom caption ba do madung masu yamna undemocratic oiba mi gi constitution pi river right to mado khonggaung na bani haina adumai tawna police ki thabak to yamna madu condemn tawi tawkhom thokte mi gi yam peaceful oiba rally do police na ngak na salaga moi chief minister unage ga su assembly session manung ina makhoi ju mayum da haning bagi asai ka popular na har ba psychological problem lakpa depression lakpa tung da ai khoi gi punsi ji kari ora ka da ge hai bagi asa urak ta ba adu da ge amuk tang di khoi hai ja hoge adana tholok pani madu da hekta tear gas shell caption ba khosem ba to budu su yam na mado sana da ba response ni haina da mai tong ai thamjage okay oza gi the observation thambi ai oza to madam lak chege oza khoi gi hujiki kanosi irang se attack se leptri akoi hujik assembly phaming ai marak stane khoi gi sabung kho khunou yangang pokpi sati ko hangti kongba adogi akoi gi thamna popina jingbada khoi gi landara khoi gi nomai kapchalak pasi khoi chang na ba khoi gi praja sing 48 hours ki manung na central forcing ga lokthok kan haibla jing meham lai aduna adum irang attack leptana adum chathari aduna masi lotion ban naidri akoina lep kanwa tawre na haira gasu issue se this is one of the core issues ki manung da dum oidoini mayamna nainara ga debate tawra la ibasi ki manung da haiba tare aduna huje akoina high di ba chief minister thambe statement khudimak mana commitment pbc ko de me ising seng de gi mayamda confusion state la ibagi mayam tan debate tawngari tongan ba ko discussion forum sing da society matang da kari gi me seng da bano kari gi una bangam da bano ko gi argi prime minister ka haibna leide adun di huje ko da ibasa koina kanosi solution purang gi lambi sin ngai chang silate mong de sum lai sum mai caption mi sum dam hore adu ta de kun hojik lai present crisis se kamai resolve to gani kamai thambini so the point of view is in government gi survey ga government si prajana yadana na mohona ba adu ga amorom da si government sin tawrisina mang da tarib lan si thengna ba adu ga miyam gi अखोगी हुजिक लेफम चावम दैतबा रिलीफ कैंप लेरिबा मैम सिंसी साब तौन होनबनी लाइवम थीबदी सी गवर्नमेंट सी लाखा दगी कोरोना कोविड की चाही अनि मुक्सी अखोगी मसिमनाव दगी ममा मपा समनबा यादबम लैरे अदुगी नेक्स्ट हुजिक अखोई कनोसी नंगी चाही अमगा थामगारम थात्रामगारम सुरे हाइतारे स्वाइगी एरिया सिदा हुजिक्सी ट्रस्ट डिविजन से लॉस होइना रब हाइतारे आई मियंग दा नंगी
कुकी की कांगूसी हान म्यांमार रोमदगी संगप कांगूसी मशीन सागलकपा पोची थर्मेगी नमितुद मोइसी रैली चटपनेबा नंगी चोसानपुरदा अदो अखोई 16 मेगी अदुदा रिटर्न स्टेटमेंट अमा अखोई भारत सरकार ना हाई कोर्ट की ऑर्डर म तौर पिरकनबगी पोतुगी रैली चटपनेबा हुजिक सहिदा within state कानून की 6 schedule this and that सिगी पोस्ट नत्तेबा मधु मपानदगी संगपा अखोई म्यांमार संगप कुकी मयाम सिंगसिना अदुगी पोतु सागलकपदगी इकोन कोन मददी मणिपुर द लेब कुकी सिंगसु लोइन इन्वॉल्व तौरबने हुजिकसे not only that का अइना सहिदा यामना अखोई अवाबमा अई वखनसिदा खल्लिसि हुजिकसे मणिपुर द लेरिबा अखोई हुजिक लाइलासु हेरबा ज्ञान तारबा more than 50,000 की मथकता अखोई यूथ सिंगसे लमन खुमनिंग बगी इखौ लांगे बा कुकी की मथकता अदुगा मोइसी काय काय दिनो अरे रेबे खुलाई पाए रे मोइसे को अदो मोइसी होन अखोई इंडिया गवर्नमेंट ना मतम सांगना सी सॉल्यूशन से पुरकपंगम दबा अदुगा पॉलिटिकली अमना अमदा ब्लेम तबा अमना गेम तबा सी दिस एंड दैट तौरिङै सेसिदा मयाम सिंगसे अगांग नाहरोल मयाम सिंगसे एंटी नेशनल ओइबा पोट अमदा को लाखरगदी दैट्स अदु वेरी डेंजरस को मणिपुर दा याम साथीबा अदुगुम्बा अखोइगी कैनोम थोखनेना आई खले मरमदरा सेंटर में स्टेट गवर्नमेंट दा इन अपील तौनिंगबसे अथु मतमदा अखोई सॉल्यूशन प्रोग्राम होनबदा शिव सेना की सु दुंगाय अदुगा तोन पॉलिटिकल पार्टी सु दुंगाय अखोई मसा मसा इरांग सागलगा अखोइगी लेइबे इशू से डाइवर्सन तौनब होनबा हाइतारेने काइदनो इशू मा काइदनो इशू मा बुथोकपा अदुगी इशूदो से सपोज खंगदे हुजिकसी कनारोम कईनोम हायरगा मधु इरांग हेता होगा अदुगी इरांग रोम द सत्तन लेरे अखोइगी मांग द तारिबा कोर इशू सिदी अखोइ कमाइन तौदोनो हाइबा अदोम दि संगसन नद्रेबा अदुगा मीगिन लिंगजेन समानबा पाइपलाइन अमखतगी थोकपा अखोइना अखोइ मयाम सि लिंगजेन मानदबा मसी मयाम सि उरगा अखोइना तालिब डिमांड जे सोइदन फंगनेना मोइदि हंदोक्तबने हुइसु माइगी पुनमक्ता मोइ अखोइगी नंगी चिंगी लमसिदा लेरिबा मयाम सिंगसि मोइगी हुजिकी चिंगी लमसे सी कमाइन तौदना अखोइना अमुक हंजन्ना अखोइगी पोसे मैतैगिना अखोइ चुचामपुरदगा लेरमसिंगसि कमाइन लेदोइनोबा अदुगा लांगोन द कइद साइड लेरम कुकी मयाम सिंगसिना कमाइन तौना हल्ला सिदा लेदोइनोबा थाजनदबा फनाम यानरे हरगसु नुसिनरे हरगसु मसी तमना तमना अखोइ चही मंगा तरुक संगना अखोइगी थाजनबसे लेरनब होनद मतम याम सांगना संगने बसी सिगी पोसे अदुगा सिगी पोसे थवइनगी तौबने बसी पोसे सी थवइन तौइने बसे सी तौरिबसे गसाइगी अखोइगी लेइबा कनोसे मोइ उपाय लेतबा मर्जर एग्रीमेंट हम खक उपाय लेते वाने नत्रगदी मोइ नान मचे मचे फुक खरदोक जानेबा अब सिगी पोसेसदा आइना हाइनिंग मसे राजनीति से कोन लाक्सेबा को राजनीति कोन लाक्सेबा राजनीति कोन तौसेबा अदो अखोइ लमदम से हान कन्ननबदा अखोइ अदुदो तौसेबा अखोइगी अदगी अमना अखोइगी यामना पिक पोदा सागलगा इशू सागलगा मधुदगी इरांग होरगा नोमगी सा तांजरिबा कैथेन गाजी बंद तौबा को अदगी छात्र पिक अंगांग मयाम स्कूल थमिदो लोइना होइदोगा अखोइगी पोनमा तौरिदुबदी चुम्बा इन हाइसे लाले हाबिदि नतबा तौरिबा पोतुबदी चुम्मी लाले हाबिदि नतबा हुजिकी मतमदा अखोइना तौदोरिबा ख्वाइदगी मांग ताबा इशूदुदी अदुगी अदु पोतु नत्ते हाइबा अखोइना तौदुसिदी नंगी हुजिकी अखोइगी 6 schedule state within the state कायना तौरिबा कुकी लेन कायना तालिसी मोइगी करिना सेजा मोइ कमाइ तांदोइनो कइदोगी तांदोइनो होबा करि सेजा अखोइगी मणिपुर दा ममांग थक्ता लेरंबा
अखोई अखोई सेक्रेटरीट अखोई लेरमीबा IPS अदगी IAS अदुगा नंगी लेरिबा अखोई नंगी ऑफिसर्स मैम सिंसी लोइनबा याम्बा अखोई तौरीबा थबकसिदा कोन अदुगी रेकॉर्ड मैम से मोई सेमदोगा मदुदगी अखोई लमदम से तोवान तोवान अखोई जगह मैम सिंसी मोई लमनी कायना हाइबी याननबा सेंगोल इसे नोट ngarang nahandagi khakta nateba yamna matam sangnadagi omkhalaba adunga pot amana handaki posi thokpaneba mase akhoi myam manaba ma punna thengnaba ma changneba gamen khakta da tainaba dudi chumoina loweba si gamen se aina sum khanbada akhoi gi kano akhoi gi एक्शन तौसु ngam तौदी तौनिंगबा अदुगा अदु खंगबा अदुगी पोट तुदा अखोई खुद थाबा यादबई पोट अमा लेबदौना उ हैंडीकैप ओइबमा हुजिक लेबा अखोईगी एमएलए तासी मंत्री दी सुमिसर न पीबनीदरा नत्रा मंत्री अमदी लौथो अमदा पीबै से माय हकनेबा नत्रा ने अदु मा लौथो ngam सी कहिनो चेयरमैन का पी लौथो ngam सी कहिनो बा इंस्ट्रक्शन न लेतैनेबा सेंटर दगी अदु बिनेंद्र तो पुक्ताई ताई नबीसु यारोएबा बिनेंद्र तो पुक्ताई ताई नबीसु यारोएबा अदुगा उजिक लेबा खुगी सी गवर्नमेंट सी फै नत्र फति दुगी वाना तबा सी एनी अखोगी थोलै बे इरांग सी अतै दगी नते हैबा सी इरांग से मोई अखोगी याम सांगना सागलक पोट अम खंगना ngasi अखोगी सी थाक्सी योरकपनी सिबु अखोइना माइथिबु बिगेन हाइ तारगदी अखोई राजनीति खेनब थमदबा लालोबुगी खेनब थमदबा अदगी नंगी NGO खेनब थमदबा अखोई म्याम सम्मानबा म संगेबा अदुगा अखोई म्याम सेंटर दा मसिगी सम्मानबा अखोई लोबी तोब संगेबा अदु नतना सहिदा अशोइबा म येंगा इरांग अम सागलगा गवर्नमेंट दु फतेना हाइबदुगी मदुगी बेनिफिट तांदु सबकुदी गवर्नमेंट दु मतेंग पांगसलगा सिगी पोसि लोइसलकांदा गवर्नमेंट जि लोथोखरो लोरे केनो बिरेन म पापिवा फम नते केनो मैम यादरे तोपीरो हाय लोरेबा अब सिगी इरांग सिदी बिरेन लोथोकपगा लोथोकतबगा अदुगी अदादुगा मरी ने नतबदा इरांग सि लोइसनना होनबदो यामना अहान बगे ओइना मथोक ताय हेबी वानेबा अदै आदा कनोदा प्राइम मिनिस्टर उनरे ये उनदे अदिमा अदु हाय रे अदा यामना पिकपा कनोनेबा यामना पिकपा इशूनी अदुगी पोतु कोना लाकपा याय माना तौरिबो थबकतो लांबो चुमराइदो हाइबो यादो सु लेरमसु याय अदुगी पोतु दा दुम नैनबगुम्बा अदगी कदीगुम्बा कैनोमदा हेता असो इरांग अम सागलगा वाबगी खम थिंगम कांसिदा इरांग तौबैसे इरांग तौनब होनबैसे इरांग सागतबैसे ऐदि फतेन लवेबा अदुगा सी गवर्नमेंट से हुजिक अखोइगी लेइत्रेन खलसेबा बिहार लायन खलसेबा को अखोई इसा इनाउसनि तक सी ज़्यादा एरिया दो मथंग राउंड दम लाग चेके याम नुंगाइजे अयु जा पॉपुलर द लाग चेके जा हुजिक से अखोइगी खांगदि खांगिनि मा से दो मा से तौब ngamjatre हाबदनो जान थमिसे दोन हुजिक से अखोइ मंगोन चाइबो खटप लोइन तोक थो से ब्लेम गेम लोइन तो अकांदा अखोइ पुन्नो इ नामतंग इरांग जन सोल्व तौन बदोम थाना माइ ओनसिन जे हेबेगी ओजागी मोथम वीडियो जा ओजा पॉपुलर द लाग चनिंग मसे जा हुजिकी मतंग ते मरो इना अखोइगी कलेक्टिव ओइबा पुनबेगी ओइबा कनो दो जंगसिन जे हाइदे दुदा सीएम गी रिसेंटली थमके स्टेटमेंट दसु इथोइबा इरांग सैदा अखोई अतोप अतोप मफम दे तौसी इशूदा अखोइगी पॉलिटिकलाइज तौरोसी हैबा वफम सु थंबनी लोइना अखोइ हंदकी अकाम पाट की तौकीबदु दैदुदा चुमना अखोइगी अवात अपा हैबा तारे अखोइगी पेन दा दुगी तौब नतना मरक सैदा अखोइना पॉलिटिक्स कनो तौर काना पॉलिटिक्स की ओइबा कनो यावरगा तौबसे मसु फते का हैबे पोस्ट माइन थमकी तौब तब दुगी मतंग दुगी ददी अखोइ मरुइना अखोइ अकाम पाट के लिपियम द लैबा कनो सिंगम युचिंग उनदना खोतना हुजिक मकिदी ओइना करी के लैबन हदो असेंबली की मनुंग के लैबन थमद्रगा सु यान पुरे हैबगी वफम फुंगदोकी बबदी पाउलस दुम यावरे अदो स्वागी मतंग द एनी इशू थोलको मतम द इशू ददी पॉलिटिकलाइज तौरोसी अतोप मफम द तौसी पुन्ना कनो तौसे हैबो स्टेटमेंट थमबनी कमाइन थमबिनिंगे हीरो गिदी लास्ट है ना गायबदो हीरो गिदी लास्ट ने गायरा लास्ट हीरो सिदोखरगदी लास्ट गायबगी कानबजे लेतब्रा है खले आई वाखलददी अदो फिल्म अमदा हीरो खगनतना साइड की रोल लौरिबा साइड हीरो दुजु इंपोर्टेंट ओइब्रा है खले
adana leibak sida tangdu leita ba purakna ba solution purakna ba apun ba voice amoina lausi hana ngasai ekhoi pabung former chief secretary ne su takfi gre tune ba madu thamje na 10 political party na sarkar jida honorable chief minister chalaga appointment lobiu prime minister unamina rusi ekhoi pulap puna chasi double engine gi sarkar ni haibada yarakti ba adudi somdadi opposition ga haidi 10 political parties to na khut launa kaino tor yara leire akhoi chatmina si we are ready to fight for Manipur akhoi thore e appointment do lobiro naha ki leader ni party noi ge chapmana ba pot ni chatlasi wa ngang nang ngang bangam dra ko akhoi ngang ge hai bagi mong da khoi chatlura bane ba 10 political parties na ado last side hero mayam do na changaga hero do da haire hero do na yani ai tauge haina paukhum pirak tabi de hero do last hero gi action no ngai da khoi je warak pe phibam ne bu jik lai ri ba phibam se aduga idp gi ngasai lak pa da ne even assembly floor of the house to honorable chief minister na hai dunya politics adu sana ba kara injan ba yaw ba adu gi thak ki politics ti ai khoi Manipur da lai ri ba politician sing na tau da ba favra haina khalle ba IDP singna ai nga saiju pan graduni moigi tha traung asida thengnari ba samasya mayam dugi kholaw aduga loina na peace rally ama chachage hana thorak pa matam du da politicize to bani political party ne engine bani BJP gi IT cell singna Congress ne engine bani ha lupa kya firaga nikle inu kaina hairi dunia ba media da huji loi circular tawra leibni social media da aduna lupa kya pi gaina haira laiya it's very unfortunate youth ama oina BJP gi IT cell fake accounts pai riba sing BJP gi youth kangu du ai haining ba se politics tawgadabni maram di politics sina leibak singa ibane ba adu politics tawri ne na aran badusu achumbani hena onthok na nabagi politics tawraga de hayeng tung the future da khoi bu mina tin sit kani aba politics is a propaganda tawnai aba achumba da yumbam oraga khoi propaganda tawse aran ba da yumbam oraga propaganda tawraga phajada ba wahi wata akam pe na chingba sinaba huji imai ben sing IDP kangu duna pen da ba kholaw go loina na thore i duda congress ni engine mani adu ni engine mani ga na hai du ikai da bra ha bani da madu ki thak da politics tawbadi amna lekha ta mandro adudi tawhaning deba adudi proof pirona political party na politics na engine mani haraga di proof pirona proof lay from moi da leite numitu da kari diversion politics anai sangapam somdana outer gi MP honorable Sir Alfred Kangam Arthur gi yum da thomjan ga davani ma anti people oi ma na adu saugali ada saugali haina hayeba ma gi Sir Alfred na pi gi ba minute trying to tom doi sangba parliament ta pi gi ba speech aduda kari Manipur kaina na ba kari wahi yaw rage havni da Congress party ki manifesto da kari yaw rage ba praja miyam ga tanaraga tawgani haiba pot ne ba administrative solution hai do praja miyam ga tanar praja miyam hai sida ai khoi se yaw da braba Manipuri hai sida ai khoi maitai sidi yaw da braba seran pukhale adu dagi chief minister adu da sinba khot pagi chief minister sillo hai de na du mainam ka tawe farene honorable chief minister mathang chief minister oina na jibo lemhori bani fuma panda leita braba chief minister oibada matik saba se aidi madu leite habdi yaro eba lemhori bani fuma pan kuki ge MLA tara do thadana lemhori bani fuma pan haina palli eba outer ge MLA na outer ge MP na ni fuma pan du chief minister oina na ba oiba yaba matik saba mi je leita braba adu miyam da akhoi madu amta naina mina seba adu issue sagali je kanano minor oiba topic ta minor oiba incident ta yamna pick pa oiba issue da sagali se sarkar jine hekta sagal leba opposition gi wazu ta de suggestion pb yo jo hai gani suggestion ju pi gani suggestion jo amka tabi roi asima tawmina je na jo hai gani hai ro ga ju tabi roi adu di karino tawri bali lajibo adu ne lasa hero leiri ngare hero sibna hale ado oibada adu makti oihangum se haibne ba khoina hairi se ana youth ki role and responsibility se khunai sida mi khana na bi damakta politics tawraga personal tana na bi damakta
akam pet mingonda wati warem nang aduna lupa kya piraga thadoina aduna relief ta leiba kangbu bu BJP ga IT cell na lupa kya piraga ibo bina lupa kya pirino bimole lupa kya piraga thado protest halino hai kari londano hai bane dase mathang da risum amta tawbigano please I request tawjari youth amo oiraga de responsible youth oibiu tung dane horakadaba naha singna tin sit kadaba way of politics today tawbigano aduga Bharatiya Janata Party Sarkar sigi leader sing na su high riba pai riba account sing do check to biraga maduma wahi wata do politics ne na dum tawhan bigano ba amat anga court tawjage sugnu gi honorable MLA Sri 𝗡𝗢𝗔𝗦𝗧 na handak assembly da kari phong do I yengo situation sina yada dana law and order collapse lava sarkar je fail oibe mo ong da leira ava state force mathau phang thokpa ngamaktraba paramilitary force central forces ta prajana public na thajaba leiraktraba matam sida aikhoi gi khun aikhoi gi phuru ngak na navani hana thori even na ha mayam gi punsi je lamak hangda manghan bi gano hana honorable 𝗡𝗢𝗔𝗦𝗧 na hayeba madu kari gino na ha singje huji atatai ta dawri bro youth ki future je huji atatai ta dawri bro thoure isa kanna na bagi damakta phuru kanna na bagi damakta khun ngak na bagi dam thoure khulai pai ru re aing gi wang mata hauzik phagalak pa hore dandi phangak pa hore case panjalak pa hore masi naha singi future je kaida lei karake any community gi wari na tesidi particular community da based over na te gi se manipur gi youth ta habani youth ki future mang na bagi damak te silli se kanana no badudi masi je ekoi naha sing na so understand to ma thau tai aduna huzik khun ngak pa gi lei riba ekoi gi youth sing se moigi senda lambi gi hotna jagadaba lai su tam jagadaba competitive exam sing thadana khotana low udana masaje human resource value leiba human resource amo oina ichar kadaba matam sida aikoi khun ngak taba yade lamdam je kandaba yade haina makutta khulai pairaga sarkar na torok trabado moina oina duty do tora abane aba aduda mukai khoi gi naha singje lama khang da ut waida utta sangom haidok pugumna gi haidok pugumna haidok piragadi ekoi naha singje chahi khara gi matung dadi naha gi punsi je kaida no ba khoi panthum phamse masine ba ekoi na naha moina ina thamjaning base okay Popilal ai harwe bagi round si ai oza Nabakishore lakchike huzik oza naha gi tungi future si su gyam sik matang so ko gyam kanna koi honorable MLA se pukhat kib do nai ningai oiba marak sta koi NIA na pangka ki case paya koi Manipur na taba sona klom da mam pan gi khot ki bi leide masi rang ki lore tam tam na dum sik matang su lak matam da makhoi gi na kamain tawba haiba sim su dum achoba hang haita dum lak duri bini akoina keno matam lak matam da thedok puri yar da ponam oidin masi su ana oza huzik phabu gen arwe bigi na oza laund da tin tang tham bi oza tongan ba CSO sing miyam praja mayam na political party mayam nei na da iba loina ma akoina ngasi debate tawraga pukhala iba la iba puding mak stay da loina mak ahan bada solution pura ka da thoi ba crisis se kaino habe je hana ma gi munna macha sina khanga matung da accordingly akoina solution pura no process sang chila kadori ni and huzik lai di ba mayam ngang na di ba debate tawri pukhala iba issues mayam puna mak sita Manipur gi lai di ba akoi gi huzik irang sigi crisis se loina mak masida kuna reflect tawre masida yam loina sure loina khange masida core issue se loina yaure hena lowe ya pra kamai thambini yoja khoi Manipur gi lai ba Sri N Birena lead tori ba sarkar se mayam na masi lai ta ba chap mane na loina haina rawni mangon da lai ma power khuding mak se central government na article 355 ki makha da loina lokshin gre aduna remote control da ki chalai ba du ma sarkar ni hari ba kari gamba Sri Birena thaba ma tawninga su tawbungam da ba koi marup kana ju hai re magi freedom je leita ba maram Tombi na ju hai re minister lok thok pai ba se haidi office ka da ba minister online na thabuk taru minister lok thok pai ba se as per constitution chief minister gi prerogative ha hoi hai si khangam ni adu bo BJP ke yamna centralized hoiba center na control to ba do gi way of working jina maram hoidana chief minister Biren se either adum chief minister lok thokpani khangde MLA lok thokna kaim tang amanda ba loina order gi matang da su mangon da power am ta pi da ba nang par no hoidana unified command ge do jige security advisor the patient ki ba DGP no bo hong ki ba reliable mi sing to Manipur ki administration ji masak khang rai su khang da ba Manipur ki kari ani sociology natra anthropology history geography su khang da ba mapan ki hekla la ga hairani ana to pusilaga administration se tawhan ba phare Manipur sarkar ri kasu ngamdre na lawra se ba
moi powers loi central loction gare adai koina appeal tawning di central government na interest logdana yamna masi yamna professional ba mong da thabuk si tobiyo ba madu thau gi ba thatra ma si tobusu u de ba handa khakdang asam rifle lokthokani highway gi khongthang ama kana tore machine solution oibadi yaroi hariba is a small step towards the finding solution adai koina central government da hard problem se yamna complicated oiba political oiba problem ni haina so hainari adana masi table da famdana aikoi machine amaga across the table phamaga wari sanadragadi solution phangoi ngasai force kaktana solution porakpasu yaroi akoina cookie loina hatpasu yaroi maitai gi naron makai loina hatpasu yaroi aduna sooner the better ngasai dialogue ki kenosi sinba se kanana singa da central government na singa da bani ar central government ki prime minister amasung home minister na makoina uri bi kamai to ge da manipur de noi cookie naga gi rang so sahi banga truk adum tawgi pangan ga maitai ga to bu kui na sum sake na koi de conflict thok pai be se na koi nature ni na koi khana ba hana ba na koi nature ni noi da ta laga na azum kare hai ni tok chara kani hai be mong da makoi responsibility je khara low the way mong mali sumai taraga de koi laiba manipur se he suffer tawgani aro ba the problem to solve toge di central government proactive oiba darkar oi hena mai tong thamjage yang ngai za ai datum da lak za ko gi central government ke chong ba thodang sini yam dakar oi se koi solution sige ba jano from ju thambi de ba tare adno za koi solution se lady ba crisis sige koi gi kano mayam si loina mak ngangna di ba debate se loina reflect tawragadi crisis se sini mai hawra komje root cause se khangnagadi ekuna solution purak purak changkhin basidi aduma ga tum lairaga tawbani duna mayam de loina haire kor loin puthoktana masi issue se sini hena khang basi fawbada akogi central government tang tham khara kana koi state government ki side so ai ta hoi depend tawraga dum lei central na koi gi chupli pai ba kai ma tawba ngam jada be mong lei basi ki pen da basim de dum leiraga leiraba poni maramaduna koina piri ba kanona akogi recently chief minister na pi ki statement mayam santi purak na bagi statement pi ki basing do akogi asa to boya chongba si so leader sing yorok payai de center na ada yeng changa I ka have na chingba adagidi recently akogi Mizoram ki chief minister su akogi wari sabada yawbagi man initiate to bagi hobagi lakpa ya be thajaba lei habe podcast su lei de habe tare ado jan habi akun asam rifle ge akun central force am lautok it just a small step habe tare assistant solution prop bagi chokba kanun habe di yaroi puna mak chief minister gi theng bisek na man thamai bi statement lakhula iba sumain thamiba commitment habe tare masi se solution purak na bagi changsilak bagi khongthang changsilak e hana lawba yabra kamai thamding Surbala Mairembam koi che amana amata usina daba amana amata bebhar tawna daba aduga political parties sing se khaimung tanaba aduga hujik leiba NGO su dum ngai aduga ning tambal taliba kambu su dum ngai khoi makong moru oide ya de haigumba adagi magi banner makha da adai dugi area du da le makhoi gi na apun ba pot amada thengna bani adai dugi khena ba ma leire duga hujik central government gi view of kano se aina sum yeng bada agoi masi khoi gi congress bo ero BJP bo ero moi si khoi gi thengkhang nai na khoi gi manipur gi miyam gi khan de na lawe di as a citizen of Manipur adamaina haining ni ka adana congress ki matam da su sahi hufu ga mari manga sida akoi tongan ba kuki ga naga ga thengna ki ba moi karasu la ki de ka su to wi de sahi toruk tare laiki muslim gi su adum tawi ado khoi su sum tawi center gi leiba akoi amaboro Manipur se neglected akoi gi state amoina adum lei haba masimana ko isai nau sing se ning muthung da na si di akoi gi sani thangni khangda da kang mar to khulai pair ga chingla to chalai se swai si dei rai na aina sum khalle ga hujik taseng na hujiki khoi gi handaki parliament se loisan ba aduga sigi akoi gi assembly gi mifam si loiba kanda Manipur Democratic Alliance ki convener moina
यारबदे कोई अमतंग कोई दिल्ली दा कोई पॉलिटिकल पार्टी खेनब लेतना अखोई अमतंग मणिपुर की लेरिबा कनो से अमतंग अखोई शांतिपूर्ण होनबदा अखोई मैम पुन्ना समिनरगा अमतंग अखोई सिगै अखोई पामे समायना तव पामे दु पामे ना अखोई अमतंग आई अदमायना थमनिंगे अदुगा अखोई मणिपुर लेब पॉलिटिकल पार्टी पुनमक्सो अमतंग ऑनरेबल सीएम ना अखोई मैम से फमिनरगा करी तवदगे हैबदो आई मदुदल आनिंगे अदुगा मसी मसीदा नाकन नाकन दा अखोई की पॉलिटिकल गेम ब्लेन तवनबसे मसीना अखोई इसा इनाउ सिंगसी हुजिक्सी महमरांग खमना अखोई की तवम खंगदबा अखोई की कैनोमद मोइसी लेइरे हैबा अदुगा सिमगा आई समाय थमजगे कनोनी मसी होई ओपोजिशन हंदक आई सुम खंजबदा आउटर्स अमदी इनर की हंदक कांग्रेस की कागी बसे मोई फजन पार्लियामेंट मोई की परफॉर्मेंस भी बदो शिव सेना प्रेसिडेंट मोइना नुगाई फावे अदुगा मारा ngang बदुगी नोंगालकांदा प्राइम मिनिस्टर ना मागी पोतु खर थोलपई वानी लेइबो ट्रेन सिदा आइखोई मना पंगदो मना ताना नब लाउबसे आइखोई पॉलिटिकल पार्टी पुनम अमत खेना थमदना आइखोई दिल्ली दा चलगा अंतंग मसे अंतंग लाउमिनब संगेना आई अदवाई थमजगे ओके याम नुंगाजे ओजा अरोय बगी ओइना आइ चा पॉपुलर दा लाक्टिगे ओजा अखोइगी हजिक असेंबली स्टेदा तौनरीब डिबेट ngangnariba mayamse ayambana su pukhalakan hena khana naina haningbagi wafamsi कांग्रेस की साइड हाइदरे आदगी सीएलपी के लीडर ऐसे फुंगदो वफम से लेरे दुना होजे होजे खने ngangnariba sanariba mayam se pukhaliba mayam se debate सेदा मणिपुर की कोर इशू से ayambadi loinamok mayam se dum khangabra aware loina oidabra कोनि मैक्सिमम पर्सनल लोइना पुखले हाइना कोनि लव यारब्रा अदुगा मसिगी सोल्यूशन सी पुरकनाबैदमक्ता मयाम पुनसिनबगी नैननिंगबे अपामदु थमी असेंबली की सिटिंग सी मापनी अखोई हुजिक मरी सुबा मीटिंग लेरे वाली मसिदैसिदा मरुओइना कोई क्राइसिस की मरमदा मतंग सेदा हेन्ना फ्रूटफुल ओइबा सोल्यूशन मा पुरकबा यानबगी करम करम वफम सिंग पुखला खन्ना हरगा नैना हरगा तांजादु लहौबे कमाइन थम्बिनी फ्रूटफुल ओइबा डिस्कशन नमा ओइननबैदमक्ता ऑनरेबल CLP लीडर श्री ओक्रम इबोबिना फोंदोखरे मदुगी तंजादो पिरकद्रा हैबदुनी हुजिक गायदा लेरिबसे अदे सेक्शन ऑफ सोसाइटी मखल मखा मयाम इवन सोशल मीडिया स्टेबो ओरो यूथ की अखोइगी लेरिबा मणिपुर दा रिप्रेजेंटेटिव सिंग स्टूडेंट यूनियन बो ओरो CSO सिंगना असेंबली दा मसी तंग ताबा मा नैननबगिदमक्ता हैना पुखलीबा मयाम से मसी करीनो हारगदी प्रजा मियाम से मणिपुर न थेंगनरिबा समस्या से हौबदगी हौना अंडरस्टैंड तौरबने IDP चिलनाउ सिंगना चटख्रिबा प्रोटेस्ट पीस प्रोटेस्ट अदुसु गवर्नमेंट ना पावर सिजनरगा कापतना खोतना फूदना यैदना थुगाइगिबगी वाने मदु असेंबली दा अल्टीमेटम अमा लौबियु हाइबगी खोंगचतने चक्रिबदो अखोइदा अदु तौबियो अदा तौबियो हाइबगी सना लुपा लिक साबियो हाइबगी वारी नत्तेब अदुने अदुना थिंगेलदा ताइनबा ngamdana नासिखोंदो ओइना खोइसे ताइनर बिरगा लेरेबा हाइबदी गवर्नमेंट सिनानिको थिंगेलदा ताइनदोइदो नासिखोंदो ओइना ओनजलगा ताइनबा थिंगेलदो कनानो सेंट्रल गवर्नमेंट नेबा समना हाइरो सेंट्रल फोर्सेस कनाई मखादा पैरामिलिटरी फोर्सेस कनाई मखादा लेगे यूनियन होम मिनिस्टर की मखा लेरिनेबा अमित शाह की मखादा प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी ने डबल इंजन की सरकार ने मखोइद थिंगेल ने थिंगेलदो ताइनबा ngamdadana अखोइदो ओइना ताइनरकपै वाने सरकार की दखरा खोलाव लाउरकप मीद ताइनरकपै वानी फाबा पुनबा फूबा तौरकपै वारी ने अदुदी यादबा मा लाएब तंजा सिदा अदुने मयामना हाइनरिसे हुजिकसे होम मिनिस्टर ना लेथो लेबा प्राइम मिनिस्टर ना लेथो लेबा मणिपुर की इशू दा थोइना लुमना लौदबगी मोंगदा तौरकपा MP ना ऑनरेबल MP अनीना वॉइस थोड़ा काना प्राइम मिनिस्टर ने राज्यसभा चेल वांगबगुंबा होम मिनिस्टर ने नुमित अदुगी मतुंगदा आई लाकनी नोई ज्ञान ताना लेरमु हाइना हाइरगा हन्ना लाखिदबदो इलेक्शन मयादो इना लाकपदो अदुने अब तौरी लीलासे अदुदगी नहानजो
शांति की स्टेटमेंट हेक पीबगा शांति की मखोल दुम तारे मणिपुर की मफम खरदा शांति की मखोल ngरang हंदसु ताग्रे दुने शांति की स्टेटमेंट पीरे शांति की वारी अखोय सानबा हौदोरे हौबोजो हौरे हायरे हेक स्टेटमेंट हेक पीगिबगा शांति की मखोल बुम बाम दम दाम अदुम तारे सिने तो अखोय मणिपुर हुजी लेरिबा सिचुएशन जे मणिपुर की पाक चावबाई तोइना हाय दुनियाबा 22,000 स्क्वायर किलोमीटर खरा हेनबा मणिपुर की पाक चावबसे मसिदा इक्वल लो चना इक्वली ट्रीटमेंट पीबीयू हाबने सरकार के मायोग तगी सरकार की साइड तगी लम हेनबा कांगू चिंग दबो ओइरो तम दबो ओइरो इक्वल ट्रीटमेंट पीबीयू बा चिंग दा चुरचांदपुर दा अतोप तोप डिस्ट्रिक्ट सिंग दा चटपरेली अदुदना केम तौबा ngamde वा केम हाइबजु ngamde तुमिना रे डेमोक्रेसी चटपले बागने फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन फजना दुम निंग तमना चलाय हन मनी अखोय मी ngaktani aduda yam ka hena force to rokai kanani hai tampak tadi khitang tauba yade ba police thajal laktana masin nai khaidana ottana phudana yeidana tawriba myam se adune ba hujik lairi ba film se ado wari sanana na bagi damakta haina haire asongi kangu na di wari sananingdre wari sanagada mi do wari sananingda mi do ka kamaina wari sanadoino ba adu wari sananingba mi ma darkar leitro थाइना खोइना हाव हेना पाखंग ओरिङैदा वारीनी अखोइना कनागुम्बा मा नुपी हमसे प्रपोज तौगे हारगदी मागा नक्नबा मी मा थिएबा ममानवीरा आइगी फ्रेंड दा नक्नबरा एग्जांपल पीरिनी कोइगी से अमाइ तौरा थीरगा मागी थ्रू द वारी से चटहल्ले हाबनीदा अदो आइगा वारी साना निंद्रगा आइना वारी साना दोइनी हेना सुम मुक्तना खोतना लैरगदी यादबा मतांग अमा लाएबा वारी सानाबा याबा मीदोगा सानानबगी लंबी दो थिबिगदबनेबा फरे स्टेट की चीफ मिनिस्टर का वरी साननिंद्रे मोय तल्ले ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ने कन्न होनजे वरी साननबी दमकता वरी तौसी डायलॉग तौसी टेबल टॉक तौसी ना डायलॉग तौरगा टेबल टॉक तौरखाना बाप तागदबनेबा मिसअंडरस्टैंडिंग दो कोलक्तोइनेबा वरी सामिनद्रगदी कमाय यादोइनो अदु सानबदो ngamdre मोइनजु साननिंद्रे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर होनबदो मोइनसु अंडरस्टैंड तौबिद्रे मोइनसु याबिद्रे फरेने याद्रे था त्राउंगा मुक्से अदु ओरगदी यारिबा कांगूगा साननबगी लंबेल यादपदि करी कायगेबा अदु सेंटर द लेरिबा प्राइम मिनिस्टर को होम मिनिस्टर न कौबदा करीगी यादनिंगाय लेगे हबनीदा एमएलए तरादो कुकी एमएलए तरा पाउ मिनिस्टर अनि यावना ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ना ऑनरेबल होम मिनिस्टर यूनियन होम मिनिस्टर न कौरगा लाउ अखोय वारी सानजे हेना मोइना मेडिएटर अमा ओइना लेरगा कुकी गे एमएलए तरादुसु लेमहौरिबा एमएलए यांखैदुसु पुन्ना कौरगा चीफ मिनिस्टर मसा यावना फमिनरगा फजना चलायरगा वरी सानबदा करी यादनिंगाय मचाक लैगेबा मदुगी पोटो सेंटर न तौबीदेबा सेंटर न तौद्रिजे करीगिनो हदि मणिपुर की लैंगाक से हम सोले ताकपनेबा अदुगी सोनबगी मम्मीदो उतलिनेबा तोइना डिबेट ताइना ममांग दसु अखोइना पंजग्रिदुनि ऑनरेबल ममांगी फॉर्मर चीफ मिनिस्टर पाउ इबोबीना मतमदुगी होम मिनिस्टर पी चिदंबरमना हारिबा नागागी मसीगी ग्रुप ऑर्गेनाइजेशन मसीगी लानहोलुपसीगी लीडर से मागी होम टाउन द चंगहलु हाइना आइब चेरोल म यूनियन होम मिनिस्टर न पिरक पबाउदा मुखायरगा फमगिब नुपानेबा नो आइगी प्रजा सिंगे अयाब याउदना मा चंगक पंगमो यारोय चंगहनबसु आइ ngमोय नोइना तौनिंगबा तौ आइ फमदगी लौथोकेजु लौथो चीफ मिनिस्टर ओहललोयगेजु ओहनगनु मणिपुर की इंटेग्रिटी दे आई थुगाइब ngमोय न मुखायरगा लैगिबदो मदुगी मुक्पदुनेबा खोइन ऑनरेबल हुजिकी चीफ मिनिस्टर सिदगी खोइन पामिसे मुकलकप मतमदुदा आई खोइ मयामजु याउना आई खोइजु ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर की मनिंग दा खोइ लेपगा सपोर्ट तौरगा ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर की ngaklo मोइना खोइ लेप के न ngairibani ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर न मुक्तबदुदा आई खोइ लेप ngamdabagi wari नेबा लेप ननबा प्रपोजल दे हंजन हंजन प्रजा मियाम न जु थारे 10 पॉलिटिकल पार्टीज न जु चटलगा थायेबा अदुबु मुक्कदब मीदुना मुक्लक्तबदा अखोइना कमाइना मुउदोरिनो हाइबदुने हुजिक लाइबा पोसे ओके याम नुंगाइजे अखोइ हुजि लोइद लोइसेले पमु मतम जी असिना अरोइबा राउंड ओइबने ओजा अदो याम नुंगाइजे ngasiगी अखोइगी मयाम सिना ngai सिसु अखोइगी जिकि जा पॉपुलर सु थंबिख्रे वरि सानानबगी डायलॉग की टेबल दुनि अमरु ओइदिसे मदुदा चांगसिला कान सॉल्यूशन पुरान बलंबी सि ओइदन लोइनना मणिपुर की प्रजा मियाम सिना सु ngai दिबसी शांति पुरक्पा तंगदु लेताबा यासनबा पुरक्पा हाइदु याम खौरांगना ngai लेदिबनी अदुना थुको मतमदा हाइक्रिबा थमक्रिबा वरोल सिंग कमिटमेंट सिंग मयामगी थाजबदो ओनथोरक्पा अदुगा मयामगी खोइगी लेता तंगदु लेताद्रबा
mawong madin tadraba koi fivam jibu hani to men hanjil hala kanda koi amuk hana nungaina koi santi leina nungsinana furup se kaidan leibudune koi ngasi pamjari bisisu adu madu punamaksu athugu matamda koi kenona chief minister na lebak si mapi mapam oibana sigi lambi se purakna bagi koi gi effective oiba way singdu koi along mayam no season dana purakpa oibasu athugu matana purakpa su oisunu odo koi puna koi yengmina se koi ngaidi yam nungai jai oza tentang thambiyo ai Kujiki cookie using the palm city, Manipur Tokhaina, 6 schedule gumba within the state within the state ama demand of never. Satlaga Warish Havada Adugi Potu never more hydrishe. A going mayamna Madu Yati have never. Yadi Hariba Kambuse, Maitei Punamak never. Masai the political party Punamak Yawa never. Masayda Nintam Bataliba Punamak Yawa Manipur Kaibiaro have say. Moy Talibu demand never when Yati and Harise. Ado Moy she come in to the Karito Gudoga Habido, Madugi Matang the Kawu, Wali Shaba, Kotpa, this and that Taunaba, instead Gomin, a Tumatamda, Centerda, Natagana, Karai, the Roma, Pamina, Sangeva. Aduga, Moy Talib demand Congressional Saka Parsi Areva. Siv Sena Parsi Areva. Aduga BJP na pai re hedna adugi thokdu kanthoga moi solution to yaroi heavy one me moi demand yaroi do demand am khak bukhalaga lan sona ne ba akhoi na tawri se adugi akhoi lingjen ma na darkar hoi heavy one ba adu thengna se heavy ne ba Imaleba kansi Manipur kansi Rajanti khenab thongumsi masa politics tonugumsi game blend tonugumsi moina talib demand si Manipur thugai ge bani Congress su yaro BJP su yaro Siv Sena su yaro Janata Dal su yaro heba yaro do potu da adu da ma soli ma kalli tono bahun deba adugi pandu namgai bam sangeba adu pulap akhoi da ka le bani pun se ai message adura automata the political party pun mifam ma ko biwa aduga akhoi debate tona sewa ai sire yang ngangning deba aduga akhoi ke kano yaroi deba state within the state am piona haido akhoi sovereignty oina ipai puna thanam lamjibo moi da khoi na ka pi doino Congress na palo su pi ngam sibo Singapore BJP dong taina Congress dong taina dagi Janata Dal dong taina tau ya issue na te besidi apun magi issue ne ba Manipur kan magi issue ne ba sedi BN ni na te ba ai gi na te ba ojana magi shor gi na te ba Popilal ni na te ba akhoi puna magi issue ne ba amma saida akhoi gi sum adu angang masa dong na adagi gyan men ta dong na sum adai dugi da blame game tong na politically kano long na ba adugi matong du si adu na te ba yam ngai je za ki oiroi da po ni to na koi puna punchilaga yate habido khangan je habine za yam ngai je mi tal demand du pi ngom okay pi de no ngasi gi di khoi gi dialogue ki program si mata ngasi lojure ngasi gi dialogue si bosaru ya bidona thawai happy dona mapung fan bebe damak ta ikai khumna jere bo za hum ozana Nabakishore za Tombi me za Popilal bo amuka so na notice window gi mai kai de han thakat phongdok jere ngasi gi di khoi gi dialogue ki program si mata ngasi lojure hayeng su pung pham simak tar sungsoi soidana notice window dialogue ki forum na Manipur thoi ba tongan bai su sing gi matang da khana nei na bi dan ja du pudun lakjige mi am soidana meeting tabiu ngasi gi damak di punang pamukana khurum jere